Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Kata ni Haji, kata ni. Yo nak kata ni tu lah. Capek kapal ya jadi. Yo, tar itu nak kencang apa be? Tuli mirang ni. Berani Haji. Lagi, dia mana tak balik? Dek, mah. Tembak itu aku tak balik. Okey, betul. Apa tu tanya apa tu? Jolo Haji, jolo. Okey, kira ini. Elok kiri Haji. Kiri. Hah? Kiri. Kiri Haji. Kiri. Haji sedih. Kiri dong. Makan tu lah, nuk keren ni dong. Ini suruh lo ke kiri, lo ke kanan itu. Apa jari ini mampak ko he? Jari ini mi kita ya. Iko dong tu. Kalau ke kiri Haji sedih. He. Jolo. Okey. Kata ni Haji. Wala lagi kata ni Haji, ya pasti oi. Pada cing itu ni siyo na. Bang ngame aku kena ni. Haji, nak kuya tu masih sio sa api. Tara makat je tola na. Ay, tantan no, kuya tu masih Masa tu Haji, sio Belanda. Tega bensin dulu ke kuru Haji. Ay, di nagaga tola. Di nama balu. Stop ka jolo. Ini kaji. Kucara na, rugi mased ding. Sosolannya tasi botol lo. Ada. Pak dek kape jaga ya Haji. Ba, jagain itu lah. Cuman kada cakatin ro kada usah dingi. Ha, komo to kala nyentas si botol lo. Kaya na resep dulu rugi mased ding. Pak balu bensin. Belum itu, kau Haji Pak. Pak jaga bensin ku napa matiin ro jaga parita. Kau sama Pak Kurun nama ni. Tapi lo mau rumah tu tarui. Tapi jaro do, tupi. Ada tu. Berapa 17? Iyo, sisa pura 17-an, apa sih kamak balu. Iya Pak Mega maju tak pangal itu har. Berani Haji. Berani. Cocok itu tu lah. Apa mana tak jadi ku nupasi tu nak tiap bendera eh. Nah, tu ni je. Ih, di Haji. Kita halak jarita. Lagi henang ke jari tala, iko ha. Dek bisa kita ke masio ko. Na mana jari tak musio tu nai. Oh, lepas lagi Roy. Oh, pukul saya kan cerita si bayi ini. Iya ko tu. Teguh kan Haji, pura tu ni siuk mar. Apa nak buat ini masio? Ya uta halak aja jari nu sandira aku di indung taruh pura ni siuk. Apa kita saya kok ke masio ko gaga. Ini ada yang repot. Sila si kau cerita wan. Pak ni ke tujuan rumah Pak Jolo mak putana jadi baliton. Okey ni. Kerja ni kira-kira eh. Ya ni aja ni siuk-siuk balang ada warna ni. Kau ni bayar Haji. Ada. Kau ni masih ada ku. Kan peton di bandara jadi harus ki hormat. Hah? Harus kah? Harus satu Haji. Sebagai warga negara Indonesia, aku tetap ni mapakur bendera harus ki marang penghormatan. Wajib. Hormat ni pai. Dek, ini dia siapa mencaji ketua. Pak pasti di dari sing mencaji ketua. Lurus Kang. Lurus. Siap. Gerak. Siap tola. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Kurang
Kan maku Haji. Kan purane balik pateteng bendera rata. Ah. Sekarang gilir rata sih, balik ke pateteng bendera aku. Dia papalan pura patata bendera ikut lah. Di pahatu Haji. Bara elo numi baling, nelo to lo ka kumet balik ka patata bendera. Ah, biasa toleransi Haji, membantu satu sama lain. Dia paling mana balik ko. Jula Haji. Oke. Naku bendera kama di bolai, cuma dek pagagapok bulon. Aga pala no pakai ng patutong ako di gagabulo no. Ya, lah tuh dulu kak main balik patetengnya bendera supaya dito kami lah bulota. Sekaligus dibantu tuh anak pateteng bendera Ay, gosek dito lah. Haji, toleransi. Toleransi ke tu makadabawa mo ko gratis. Haji. Masalah na to lah dar bulo ko mabelar may liweng. Butuh bi perjuangan. Ah, ya na tuh Haji, perjuangan. Ya Haji, semua makan oleh tetengnya bendera. Ya oleh tetengnya bendera, nasabak perjuangan. Perjuangan na pahlawata riola rumai. Liwa sesana Haji pahlawata berjuang riola rumai supaya merdeka ki. Nah, di Haji. Lo kan malah bulas si papa untuk tiang bendera. Jadi sawah lah nih berjuang. Ya Haji, nama-nama itu ngapa tetemi bawa bendera berjuang tuh ni asana untuk menghargai dan menghormati jasa pahlawan tak riola rumai. Tama akal sih di kata-kata anu tuh lah. Oh, mata tuh Haji. Oke. Kung ano pala lo kaki berjuang. Iya Haji. Siap nih baringan. Siap sih. Iya. Siap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Haji. Hadap kanan Haji, tanya hadap kiri. Kan Haji bang. Langkah tegak maju. Jalan. Stop, gerak. Mana kali pas stop si Kak Haji? Lapor to lah, di gaga bangku. Elo korre di buloy. Laporan diterima. Lo kan sampai malah bangku. Siap. Kerjakan. Ah, ya. Fokus ko. Jangan pakai duit, Gang. Ya, terus. Ya, terus. Ay, kasih na labalan na buas sih. Aja nu paten rewe nu. Bro, kenapa you suruh ay begini? Sedih Balanda. Hei, Balanda. Magi nu suruh ko apa ke tu? Apa lo latih? Sebelum na tanggal 17 Agustus latihan memen no. Nasaba aku tanggal 17 Agustus si matu ka perlombaan. Nah cek no matu daftar ko. Kenapa bukan you saja yang mendaftar? Sedih ko Balanda. Aku yang mendaftar Balanda dek nalaleng aku matama nasaba macuan yang muruku. Iko kan malolomupi. Jadi kamu pa kesempatan no macoy. Nah, makoko latihan memen no supaya matu. Aku pertandingan nih pasti menano. Nasaba purano latihan. Nareko menano ibagi dua nih anu nah hadiana. Nasaba ya pelatih no. Yes. Seni. Yes. Nah, lo kako tuh dak romai, upita aku contoh apa ya biasa tuh lima laka juara. Juara lomba kelereng. Juara makan kerupuk. Tapi tuh lima lato mak juara lomba kelereng. Kan tuh dak romai. Ajar mereka sinru kama sinru bagulino na. Perhatikan na. Yes. Nah, perhatikan ini. Harus ki fokus. Jaga keseimbangan. Perhatikan ini. Itai, perhatikan ini. Oke. Dasar sih bro. Kalau sendoknya seperti itu, ay juga bisa. Malahan sambil lari. Kira madu keleng makalasi, ternyata si bro lebih makalasi. Nah, makro. Pokoknya fokus, jaga keseimbangan. Aja mau kedua, gak pakai kedua nu. Nah, magai. Minta Dendri pakai acaraku. Intinya aku nih, fokus, jaga keseimbangan. Aku fokus tidak jaga keseimbangan, pasti dia buat baguli Iyalah, karena you pakai sendok kayu sedangkan ay pakai sendok magang. Kalau begitu ay juga bisa. Malah ay sambil lari. Ih, compo pa sambil lari. Lari ko kayo na kata Jino Kipang.
Perma buang. Aku intina. Aku lomba kelerek ki. Fokus bawan nu aja mega kedo. Malu buka seding. Terus aku rumelakan Andre. Nasi kuning. Di mana? Iya, aku pak balu nasi kuningnya di Balanda. Manis sama apa? Did you? Oke. Masuk gue. Ini cukup berapa, bro? Cukup satu ya tuh. Buat ai? Bagi 2 pi. Oh, kalau begitu. Oke. Hati kau nah. Dekuk, aku rasa ditolah. Ah, seperjuangan Haji. Bagaimana limbang ni? Oh ini. Di mana mandraleng? Wah, di Haji. Mandraleng tak rui. Cawe Haji, macam ini mah. Udah ngep po. Di mana buat ki? Di Haji. Tahu pusat ditolah. Di kana? Kau main mondri kue. Andre nah. Katanya coy ya bang kue, katanya. Haji, ayo bisa menang aja, bir. Ini kau indah lagi. Hei kau tu lah. Ni rumah semacam ni. Macam ni aja. Andraleng hai. Iko betul. Mundur di urus solo ini senangi macam ni garu tutup kue. Mak galengking aja na. Tak silam hanu taruh. Wah sama lembut nak. Iko tu aja mundur urus solo liuk lorn. Mana malim bang kita kalau marica ni. Dia tak kalah Marisa nama anak songko Marisa to nang. Dia nama gaji perjuangan. Kata ni kue. Dia nama ralangnya ni. Mikir aset dimutar tu lah. Sir ka pa Haji, dito masuk ni. Kemana boy? Mana aku kau tendara labo, iko ka pun nabulo. Neko mana ko missing ilalan na. Ko kumai he. Iko sedih. Betul tak lalak ko. Bakalan na tawe kero. Jadi ni. Pelan-pelan panggu. Iyo. Jangan Pak Jik, pelem. Pi panggu. Lado babatina mak detu jariku na taro. Na iya mapedi tomay, na iya mak deti. Pak mak lagi pelan-pelan, no itu tu dia pelan-pelan mi. Cara na buku-buku mi ber. Iya suruh kulangi, lu tu kebalo. Lalu jadi nu. Hari kau mai. Pelan no ber. Iyo, iko itu. Jai. Dina pukulin cerak ya ber. Ma, gina kaman pekuru tu. Panggu. Belanda Magi Belanda ilo tu kembali macule. Ya, na pekerak ke? Wadi panggu. Ba, kasih na pekerak ke? Tanya masalah pekerak gini, panggu garu ya gana TV. Jadi, muka mak dukeleng. Ngare ro. Ngana ro. Tai. Iko na ketua si persanggota. Iko na panggu. Awai, iko mak dukeleng iko tu sama songko. Iko na panggu, iko tu sama baju lotong. Iko. Pak iko ah. Belanda. Meru. Garuk tanah no. Iko lalo na pa iko muli. Cucu ni muli jadi iko tu sama kutana. Maga iko merompa makku mak dukeleng. Iko ali rempa no. Kenapa dipanggil ai? Aja tu. Oh ini kantong plastik. Oh, kantong plastik mau dikeleng. Oh, bibi pelepang. Cocok ni aga liset ni tu kantong plastik nu. Nasi kuning. Oh, nasi kuning mau dikeleng. Iyo nasi kuning panggu. Andre ki. Oh, Andre.
Iyo, bibi, ni ko ba nang? Iko ha? Nasi kuning tu. Anunya sih bro? Ay, agak taget kau ni bro. Iko sa di panggut nak banu asing iko. Belanda. Maluku. Sebenarnya ay maluput. Bibi, ni ko Belanda. Nanandre mo TV tu, mai dek mo Andre. Oh iya ya? Iyo, kuning. Seluki mandri. Wah. Mandri lo opo sikit bang. Di melo. Dek melo ya. Tuh, ke dia mesesalin. Dek. Nampang. Aku Belanda Cina pai ko si sangem mo tu. Tasi polota Cina. Kuno tu. Di melo pangku. Dek maya. Pai. Dek nelo tapi macam bukan ni. Apa ni? Andre lalu ni. Kasih. Nyam tu. Gani masa lu ke Belanda ro. Dah. Oh, dah cucu di lokasi apa ya? Siap jani halau ni. Oh. Ya pok bulu aku tu lah Mana di si mata bulu mana kita Iyo pa darat bulu metok ko eh. Ala ni kare. Ikan. Kai. Iyo ya melempu eh. Oh iya magal ya ji. Kau untuk tak bendera ni. Tidak nak masan. Iko na apa? Ya to pa puna bulu wari to pa gratis na pa yasim surut tebang. Tebang. Iyo, riaw ay. Ya. Cucu ni tu lo kamu tebak bulu aku di nampak pawi. Wei, iga suruh kau tu bang itu bulu. Punah nak bulu. Iga pun nak bulu. Iri aja tu punah bulu. Dek to na ruis itu lah. Aji. Iri tu mama kena iri punah. Iyo tapi lupa-lupainnya pak metalak dah ni. Oh aji. Awah. Pokok nak aku malu opetnya tu bulu aku harus nu aja. Wah, jangan itulah. Oh aji. Ini mah salah kau mi. Pak Dek Wiseng lupain itulah nami setiap pakai lupa-lupa kak. Wah, jangan ni. Yang mana na yai? Iya, siaga kak? 50 sebu. Pak Dek nampak bawa kak. Oh lo nampak bawa kak 20 mi sebu. 50 sebut tu lah. Aku kan ikat aji. Nak 20 misal buku kantor aku ini. Oh, kan ni pai. Oh kau aji. Senan. Makai baik pak. Bawa ke makai kau. Elok kat malah bulu tadi. Ya makeru. Oh makeru waremu 20 sebu. Iya aku 20 sebu garung. Kamanu na nuka gota aku garung. Ya, mai ko makeru. Tapi dek mana mah kamari cak kan. Mari cak tadi aku. Pesan ni ko dek mua. Yang penting nak lenyap nolo nah. Tak bani. Mulai wala dua. 20 misa buri nalo mana dua. Set dina. Iya pak iya. Rupai lo kaja lo minta ke rumah. Ka masih lo ke mata ban dek napau pau. Iya. Lo set dina nah. Iya. Tani kati. Iri suwe aji. Giling iri makam aja. Para tu mah kebel. Bela tu lo kam. Itu apa? Itu belalan. Mana tahu ai. Iya, tapi bangku. Iko tu ni japu-japuri. Kamu apa Belanda ya? Pedimu bodoh timpu. Ni Andre ni pekoi, lo karo sapa wairi nu. Apa bangku? Ya bancoy ka. Capuri na, Belanda.
Panggu. Bermaga no panggu. Sisa nu si bawa sebelah madu keleng. Tiada mita kak. Daripada iku, kita tak si bawa dia nunggu pandai nasi kuning. Nah balandai na apa kusang ngeso nolai nasi kuning. Mana kami seng? Bisa apa kita kerme mandri tongang. Nah balandai lo kena nasi kuningku. Wah, dewalangnya tuh. Iya pas meli. Wah, mak beli mau bro. Nale pakit dia rumah ku tanah. Kedai gamel aku nasi kuning mak kedai lah bro. Nah, garo saksi ko. Bukti ya. Aja nih ku bro pak nukang kami paru tu tahu Belanda daripada ya Indonesia eh. Panggil pengiro. Jangan batu-bati ya eh. Aku matong mirang ku tak sisa. Bro, lo karo dah. Mandre baso, elu pandang ku tal. Nah, garo. Pakai senggu ta. Medu kelem. Saya cuma terbasu ya. Oh wih, lah panggu. Mak bunga-bunga, mak dendra ru. Ilu mi pela-pela lah bro. Supaya mapet di hati. Ih, kau medu kelem. Tapi kecok taruh. Iya, Pasti majak pakai nak dinner. ya narumba dah. Wah, bayi kau Balanda di. Bro. Makan. Maka ketu. Belok perut ni kau. Iya suruh kalau kembali nanre. Kalau kamu masuk busuk capuri. Bukan ai bro. Apa Panggu sama matkel. Magi nak kelapang sebelah madu kel. Nah jelas-jelas ikut tu dah masuk leka matim putongan ni. Tapi kan mereka yang suruh ai. Mak belemo tanrana Balanda. Pokoknya ya tiama harus kau hukum ya. Hah? Ai mau dihukum apa? Tetono. Teto kau mai. Harus dikeyarin hukumannya. Tay, tarik ke timun nu. Yo katen ni. Ya baguli Tiwi lo kako dendro pertama ta. Narekomet dui ulasi parima lo kako. Narekomet dui ulasi pokok nang kena tanggal 10 pitu. Bisa ni. Ya memang nanu katen ni. Labarin tak ru. Aji baban taji. Awak beki bawan ni. Pondro ni. Makato si ko iko. Wah, labarin. Nih, rezeki mengasing-asing. Gahamera ko mangasing-asing. Iko hatu, elo kilawan nu palatong ki. Baka ko na. Nah ya naruah sebari. Elo ni 17 Agustus. Nah di papa tutup bendera. Nah tu naruset di pusing pada wisma kada teki lo malah bulu. Tinggal upek malah bulu ya. Makku tanah si wak bantah. Yahe bulo ko ka darat na tayo mala. Nanahita ka, nanoko ka. Maka majak topa. Mangkali nga ni. Haji, ni ya rempah aja Wisa matola. Wah, kompak nu situ tak sifat dua. Ya hapai malah bulu. Iga malako bulo. Na yahe bulo bulo na latola. Elo napake untuk tiang bendera na. Tanay ko ya lang. Lo mo pa yang kalinga. Jangan barin aku bendera kamar ya sih. Mana gati patutung tak yang Betul si ayah Bantar Haji. Dewi sini, boleh sila sana. Itu sisa berjuang. Alena langsung ilok mengaku maka danuna. Iri Haji. Maka dah kita labak ko ni ramai elok sikit labak ko Iyo, labak ko ka apa? Mataw na labak ko roto lah, manraleng. Iya tapi magatuan aku disuruh untuk bantah. Takut pajang pangiwang wisma kedah aku musapa ya tu. Iya tahu ya Haji pesan ni Aren ya bulo Wala tola. Si sana minta dai biru tapi lo bawa na bira bulu na. nama kura Haji masih yang maliw kura malah bulo mabilay di aman ni seli so kok tama tua.
Wah, gimana tiap aja panggilannya ya lah nih. Pesan aja hari ini. Awajak tu lah. Pesan aja maka malaki. Lah tu lah makan malah tapi jadi nama jeput doi. Ban hati patut tungi kurui rasi. Itu ikut tu lah. Bagi dua nah. Haji. Bero toka. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Bari. Oh, hormat mana nu pai? Etik kuai, ari ke abang. Gerak. Gerak. Pai ku di mari ki aba-aba. Ya apa teman tadi pemimpin? Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Tahu pa jadi Nero. Tapamet di bawang hadik na hormat. Konrana di nesing harga perjuangan ni. Merdeka.